riba Rwanda rwa Laikumikumi wodine Kangeta nibachumiretie na muthuro kwithondekera barabara iria itwikite mwera bakibwithairia ndagacha iria bagutumira kuna mwera kagita gakambura irigiri kuratha bakiuga ni bakirinda gacha ni muntu awendi bubwega no inde mbura kure nene ndagacha uyomba kwithirwa igita na roji nande ni bakweni bakumakira uturo bona bwana bao bakiuga mwera jojo nijwithirite jogikondo antu igita ya mbura na nyuma ya kwithirwa bakiorotera MC wa Stephen Bijewe bakiuga ati ko bathondekera ndagacha MC ojo na ituritie na kuga na kurukiria mbeca cia kumithondeka kiri budget ya mwaka muthiru no indi gavana niwe uranitie na witi na mbere bobo na nuntu nachokerie mbeca kiri MTF no batere kumithondeka na atige kubamenanithia na ringi kura. Marion Karugi na ripoti ja baiturite kwithondekera barabara no baka kandarasa karaba kaunaira kaitene ka mbura irigiri kura Tebange ni akariba Rwanda rwa Laikumkumu wodini ya Kangeta gicione kia ubunge kia Gembe Central ukolelia boya ni barabara ya Laikumkumu itwikite mwera barabara iretaira kariba thina nene kaita kambura kuniana mwera jo rirajura imba bure wati bonene ndaracha tuteona kumara karimi wanje rwatubwetheria kandaracha au kaikuita na mbura yero nino yana beto mbura kaura baraba umeta mwana Laikumkumu na kalao na beta bakomborerwa nyumba na ara muri mayura kenda bona kwa kurara baita skuru rwara tutorera na isi roro mwera na icio batu twere mekinyare marwanda ru tutakwana tweta wikiri kinyama tauni tweta kwa jamba sabia kora bia tokuo utengare utekela mwana yone kila mwana yongi ururia mira twende gato toreta to ya kinya kuibwetheri kinya cia mandarasa inya ya to ya mathori yake twana kinya gokeleri inya twana no nto twana tweto twangwa twe sukuru batainga sukuru ndaracha ni tweta thina muno kwa ciana ba ukilira mbugona ntirie uchiete to chwarwe kuraya ire ya ikache yukilira ciongo na ruwe twituritia twingo kubwithira ndaracha kenda na beto kukura bona ba ukilira betete cukuru no nto rira ana bagera jia baba inge ontore bareretie ba form 4 to aba komborete nyumba kandobai ontu bameneretie tongeria bo ario gavana na MCA na kwani baba tayanirie rekana kura baringire mbu ndaracha kuma twikubwetherwa ni musamaria mwema ura wita wa karimi njeru no tubwetheria ndaracha na mwanka thai ndaracha ni etire na rui na ndaracha uri wita na rui kuma riu tutura thinene na mwanka thai endi ni mbura nenge twitite aritwa betu bongwa bathoma skuru iwe twarikia au kukaura bateona ginya na araba ukilira bona itera chiero kwanja niro bethera baithinene rambi nonto bateona na araba mba ukilira beta kweria chierio njire to kuma to kuthura MCA governors batu to tethi bo twana twe no gatwibacu no tethania na ukonge onto gavana twibacu no gakwaya na matangi no kawokolea tutisi twekethane gatwamwere kura cietu ciraitako batu tutonao tukariaga tutura kithakene ende ya thaio twetete mburene twetotona kinya njira ciokilira ndene kiriro ekinene kinene wona nkauri ni onto kura cietu tukwayana na ikethira itena baita no tutwayana kura tukiya tukaururo mweche kinya tukutokera witwayane kura tutena njira tutena roe tutena ndaracha kuonde thina turi niara akiarĩria ndaraca iyi MC wa wodi Stephen Bijewe na witewe na tengerete mbeca cia kuthondeka ndaraca iu na cikurukia kiri budget ya mwaka juju akithirikari jukuthira nkulukia mbeca milioni 5 na gavana no tunoyo remete na miradi iyi akabaringanithia na ringi kura na bati ukinya witi na mbere bu kire kari mbere ya mbura etabate mantame ndaracha Laikumkumu ni thuki sana na mwaka yo turi thai yo kuthira mweri yo 6 ndaracha yu twamitengerete mbeca cia kwithirwa kibwitha swa ndaracha standard saitia milioni 5 ende unikithinda kilukirie mbeca milioni 5 chita kubwithia ndaracha urobati kwithwa kiusika kimantu ya kubwithia ndaracha ra obati kwa na tenda na muntu urobati kwithwa kibwitha cia ndaracha isaitie gavana indwa kwenda kureta between batwe na antu bara baturingire kura no ntunde uningwe kwa ire MCA kintu kia mbere buru ni kumenyara antu bako bena thina na ngekira mbeca unikenda bakomba kwitha betethuka endi kithiri mbikire mbeca
nwe ngavana iwo bati kureta kintu kira na kwenda mwira Kangeta utiwe na thinawe bonka aretete maendeleo aretete kithi ndarache wele kumukumu na ibwe karibu yabwithiria antu ndarache kithi cibitari ire ithiro itengeri mbeca cia kuthiria thieta iyethirirwo thieta na antu banjire kuona undumao kithire KMTC ithiro athiriri KMTC nikendra to bakomba kwitho beto nya January na kwenda kwira antu ba Kangeta nabo nyumare wetwa MTF no ntitwaritie na director na kinya waziri o barabara baba waziri akwira MTF itikumba kubwithia ndaracha ni lazima wabaya subcontract nikenda ikomba kwithirwa ikaya na subcontract nikenda ndaracha ire ikomba kwithirwa ikibwithwa so ankaromba antu Kangeta kinya babwe ngwati wetia ngavana intobi nkiripotera Weru Njuma kuma Laikumukumu wodini ya Kangeta Gembe Central Beto Marion Karugi wa Kinyua.